Ngani zakwethu nginamukele kuyona ke iJeffrey Soul TV News. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel and also like this video bafethu. Naluke olunye udaba othinta kakhulukazi lo yamndeni ke esikhumbulayo wasehlukuzi wavekelelwa isigameko sokuthi kudutshulwa ke amalungu ayisikhombisa 7. So yiyo ke iweekend ke ekade kufihlwa ngayo amalungu ayo lena ekuthiwa ke umunyu ububhalwe lapha emehlweni ke kumalungu awo umphakathi ke nabezu supporter ke wona lo mndeni lapha ke ehlukuzi umndeni isibongo sawo owakakhambule kuthathwe ke okubambisana phakathi ke kwamalungu namaphoyisa umphakathi lapha ke emngcwabeni okade ukhona ke lapha ehlukuzi wakwakhambule. Lo mngcwabo ke sikhumbule ngani zakwethu wenzeka nje kwakudutshulwe abantu lapha ke bawo umndeni owodwa namanje ke njengoba kade kumgqibelo bekungcwatshwa wona lamalungu awu6 abengcwatshwa ngawo lo mgqibelo kanti ke kuthiwa ke leli elilodwa la ngcwatshelwa ke embumbulu ke ngolwesine olwedlule. Ukuqhubeka lapha ke nginalo lolu daba abantu ke abafihliwe kulokhu ke kuthiwa ke lapha ke ngonkosikazi ke bahlakaniphile Khambule beneminyaka u64 kube uNompilo Khambule oneminyaka u34 bese kube uPhilile Khambule oneminyaka u39 kube khona ke uSipho Sethu kanye noYonelisa ke bona bobabili baneminyaka eyi10 bese kuba noZemvelo oneminyaka ke ewu5. Ilungu ke elesikhombisa lelo njengoba sike sasho ngani zakwethu ke lifihlelwe lapha ya eMzumbe ngolwesine ke olwedlule. Ekhuluma ke nabathameli ke bomngcwabo lapha ke omunye ke owondunankulu bakhona la kwaZulu Natal uThembini ke kaMadlopha Mthethwa unxuse ke umphakathi ukuthi usebenzisane namaphoyisa ke ukuqinisekisa ukuthi ke igilamkhuba lezi ziyavalelwa. Usho kanjena ke kodwa ke kwase kuba ukuthi uqhubeka umngcwabo lapha ke bezikhona ke izinkulumo ezikhomba ukuthi ke lo mngcwabo ukhona nje kodwa amalungu umphakathi kanti namaphoyisa futhi lapho abantu ke aqaphe ngendlela ke eyisimanga ngenxa ukuthi ke abantu ke bomphakathi ke vele kukhona ke ungazwani njalo njalo. So uMadlopha ke uqhubeka nodaba lolu bafethu ke ongundunankulu uphakamisile ukuthi ke kuzokwenziwa ke imbizo ngamanye amazwi ke ama-awareness lawo azoqashisa ke ukuthi ke mayelana ke nobugebengu ukuthi ubugebengu abuqhubeki ngendlela ke ebeqhubeka kwenzeka ngayo kuyona ke indawo. Imeya ke yakhona lapha kumasipala iHerigwala nayo ke ibikhona lapha ke umnumzane Zamo Nxumalo nayo ke ibithamele wona lo mngcwabo ke iyo khala kanye nabakade ke beyo supporter wona ke lapha ke isimo noma ke engcwabeni laba ke bomndeni kuthiwa ke lapha ke babeyihlalele ngamanye amazwi ke endaweni ke yokuphumula bebuka yona ke iTV ebusuku kwase ke kugaseleka abantu abafike ke baqotha kwasane ke olalukhona ke endlini. Lesi sigameko ke sithinte abantu abaningi njengoba ke ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli umnumzane Senzo Mchunu nokhomishana ke wamaphoyisa esifundazweni ke uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi behambele lo mndeni ke ukuyobhonga ke emswaneni nokuqinisekisa nje ukuthi ke noma ukuzibonela kwamaphoyisa ke kuboshweni ke kwabasolwa. Anyways guys, do comment on the section down below if you have anything to say and don't forget to like this video. Ngibonge kakhulu, danko.